chỉ bay ole hei Mizoram mà hianin ram hul dam doi chi sang mu chu ani mek zela chu ti me kara chu ani mi tam takin kan tang kai puya kan dampui na sai me mane angi zong te nang lo ti te chu thu ran lo ni ta sela ainga po chu ni sela heng ram hul dam doi kan tiang chi te hi side effect lutuk mishing ta na om lo thina damna tam takin an lo mang to ani chu ting chun hei tu na ya po hianin hlo zak an tia then kha chuan a thenin hlo nuar ten tia tun tu ma hi chuanin hlo nuar tin kan ron soi mayanga he thil hi damdoi thatak mai lo ni reng mai ani ti chung chang hi kanen ho don ani tun tu ma hian Facebook lama khanin post ka mule tun main ka lo shedeu to a maro chu thu chiang kan the chi alowa ti chun hei tun na ya khanin an ron ti dar le ta ka wang khan zir chian na te ke ma phak to kin kan nei ve a ti chuan hei comment na lama hian tam tak chuan an oi lo view hlom maya enga po chu ni sela engtin ngan ron soi ti la hi inen haulok tiang hlo nuar kan ti hi a hna mer khat vel deng somela tel tak hemi tel trin kan tiang chi ho hi heng nen hian chok ko ila puan them faya la chuakila hanget na kha veilamani chuan veilam benga atui kha zuk farlu turani chu tiang bokin dinglama po tiania ti chuan he thil hi vai dumka pakhata tanga ka hriat ania hana khan an pan loi thina mi pakhata cheng za zel alo choi tir thina akal ka hriat thawin an dampui zel awangin vai pa an son don khan poisa pe in min hril turin ka tia min hril ta ni atia hange diktak ka thor sak to dampui lo kala shelo a that ema wangin mi tamzokin in lo tangkai pui ve theinan ti in lal hmangai RTP khenglo thianin tiang hian aron posani ti chuan comment nalama khanin enga tinge hlonuar hi chu tianga hange damdoi lo ni si chuan veilam ha alo nge ta ni chuan veilam benga dai enga tinge thorangai na tin dinglama lo na ta dinglam benga han thor dei ahan ahange ta tak anala ya ta khan nga tinge anzu hnoi mai lova ti ngai dan kha aron omna sai me maya zona tam taka om ngal chuai mai ne ma se comment hi chu ka tilang kherlo mayanga chu ka pha kang tokin tiang hen zir chena kha kan nei ve ta a hlonwar tui hi thor kherlo point abul zung hi an thial som nok noka an muam thin kan thenom nu pona dampui ti in via pachu huin in aron post ve boka aron komena aton hriat thawani benga thor kherlowa hanala ya han thiala han thei khanin anlo dampui ve thawani chu amaro chu hlonwara khan abul azung khatiang ang chi kha ani cho tel khata mangai lawa tlem te ne na han den soma han cho pol tur khani ta chumi chu tian kan soranga khami atui kha tam thelo rim shima far ni thum te tiang khanin zu drop mai tur ani chu ti chuanin engtin nge hana khanin benga han thor dei khanin engtin nge lo dam thei ti la ya kha zona lian tak tam takinan oi lo khani ta ain zom lo na sa e mai beng na hana ni na benga dam doi han noi dei te chu ti kha ngai dan kha atame me mai ne khala ya kha ni hei doctor te kan milem lo ma ro chu ka pha kang to kin zir chian te kan nei ve ta chuanin ka zir chian ve na te po hi enge ngai dan te po kha ke ai she jok te po atam jok in ni gan renga comment section lama te po khanin ron soi ve tura ngai ta ila hana kha benga dam doi noi khan ingtin nge adam the inzom na alo nei rengem ti zona kha tiang hen han chang don taila beng le ha hi ain zom te meu maya ta chuan hana kan ti na min hria tir tu narf le benga narf kal hi akung kha alo in trom tlat maya ti chuan asap rong chuanin trigeminal nerve ti ania ta chuan hemi beng na min hria tir tu hria na thazam le hana min hria tir tu hria na thazam beng le ha in zom namo khami nerve kha akal kong a in trom tlata wang khan hi thil ni the ni benga dam doi zo noi khan hanai na lo dam pui the ni tila ya kha achiang thei tora kan nga ya ti chuanin nerve hria na zuk ti boi thei chemical engemo a omte po khani mai thei boka chu chuanin painkiller kan ti mai na chok na chi kha thei nat na zuti a mui thei ang chi anga khamo
khá tiếng ang khá hana a khanin relief kha azuk thlen te po kha ani ve the ni chu I ha alo na ta a ti chuan I benga khanin khami hlonuar le tel tlem te a chopol khami tui kha tiang khan inzu drop ta a farni farthum te a aya tam chu ngai lu tuk chuang lo ta voi khata khan chu chu an zu thlor ta a ta khan na shia tir tu khami narf khanin ain trom tla ta wang khan khata tang khanin na nat na kha painkiller kha azu thlen na nga ta chuan ka hana lo dam ta ka hanget na ka ti reng khai alo thkhop mai te po kha an lo ti thei pha ta ni te poina hria ta ni ti chuan in herbal medicine heng plant chi rang sanga tanga kan nei thei thil te hi a om treu maya mun thren khatha phei chuan in hana ang chi te khatiang nga khanin chi rang khanin an lo mang na sa to em mai ni chu hemi benga tanga dam doi han thlor khan mo hetiang deuh hianin thlai chi rang benga drop chi te po khamo kum tam takha ramdanga chonin an local pui ve to ni chu I thlai kan hriat lo hemi ram hmul dam do rang ramdanga te po khanin an lo muchuak ve zela khang kha tun ma atang te po in namdang ho te po in hana chok na tura ta na te hetiang ang chi thlai tuna kan soimek hlonuar kan ti ang chi ang mo achi dang te po kha an lo mang ve to thina ni chu ti chuanin example ating hian han soi ta ila tun malama khanin thil pakhat an lo man thin chu hei kan sar seveya garlic purun var kan ti ang chi hemi den som han thial som hianin hana chok nan khanin benga khan an lo drop ve thin to ni chu beng chunga khanin khami purun var thial soma kha an lo thlor thina ting chuanin mitam takin damnan an lo mang to thina ni chu tun malama ti chuan adang le a chuanin olive oil kan ti hi hei kan hrethrewanga kumza chuang hana chok nan hianin namchang kangjok te khuanin an lo mang reng to mai ni chu ama khop mai heng te po hi nia kalo shelu tuk ngai lawa in lo she to mai the nang ni chuan chu tiang chu ania dam doi chi rang hemi ram hul dam doya khanin kana shim te hi chu thu khana lo ni tain tin an lei dur te dang te le khatiang ang engenge mo han ni puam ang chi te po kha alo om theita hemi ha bi shim hi chu a khan pain hemi anna hania tanga hemi aha tak thleng khanin rontina theitu kha mo han hi chung vela khanin chi rang kha ron thlen tu kha om theita ni chu chumi ya chu adam doi tur kha hemi tuna hlonuar kan soiba ka khan thlai dang te po khanin alo om thina purun var ba ka khanin olive oil kan tiang chi te le thil chi rang kha alo mang to thina ni chu ole ti chuanin thil pakhat han soile talokela hei phurthak ten tia then kha chuanin ngang te an tia khating khang khoilo kan chuana te pokhan kan vakai ta thina kan thak ta thina ni chu ta chuanin ke ngei pon kalo tong to ta kan na thona hmona hnatlana ngang te kan ting kha ka kaya ka thak na sai me mai ni ta chuan papakha thianin chinai kha ron phorta aku veina kha ibinga khan tan rotia ka te ka oi lo lu tukani I tun ma poinan lo soi kha to thina ni ni ma sela thalo tukti hi an soi dan thina ta chuan kha chinai kha tile tilo khanin kan tat veya anu lo ka khanin mi sombor vela ronin realty khanin ka zia ta soi mai ni chu makkati me mai ni chu hei tam tak po hianin an lo ngi mai khania ngang te thak an kai te hianin an benga chinai khan han ta ti chuan an lo dam an lo zia ta thini chu enga tinge ngang te kaya thak vual vak si bing nen khan eng tin nge zom dei thei o ti kha ka ngai tuanan khanin hei om na sai mem thini chu thilin zom lo lu tu khanin ka riani chu ma se ke ma nge pon chu ding chuanin practicalin fin fiana te po kha teng khan ke ma nge po khan thleng to ni chu mo chu wang chuan tuna kan han soimek tuna hlonuar kan ti ang chi hange ta kan han noi mai lawa benga kan han thlora kan lo dampui dana te po kha thilin zom lo deuh thilin tu ha lo deuh ni khana langa ma se tiang kha lo ni tlat mai ni chu hemi ti fiana ta ni ngang te chung changa khanin hei in lo hrewe toim ka helawa thakin lo kaya ngang te in lo kai ve ni chuanin in benga han chinai han tat ve teu tha em mai ni chu heti zong hianin azir chiana te po kha kan nei vele ta engting nge kha diang thil kha lo thlin thei mo ti la ya kha
chinai kan ti lime powder hi calcium oxide quit lime kan ti mai hi nia hei hi aman na tur deuh bera an soi thina chu pH value adjust nan khan ania om zia chu lei hi mizo tungin han soi taila a thuremo a alma ma ta thina chu thlai then kha chuanin lei acid level a san lu tu khan an ngei lo ta thina ni chu calcium oxide thi base ania hemi mang hianin lei acid level kha an zu adjust ta thina ni chu tiang deuh che chuan ani thilin zom lo len tu ha lo deuh lang si a kha mo kha chinai kha engtin nge lei kha azu ti al lo deuh theya mo engtin nge azu atok lek khanin azu siam thei chinai mang khan ti han ngai mai chuanin thil ni thei lo deuh khana lang ani chu mo chinai in han en wang anga ke chuan leya khanin han zu ta tanga ta chuan pH value adjust nan khanin lo mang reng mai kha lo nia khata khanin thlai khanin a tok che in le acid kha lo dong song thei ta ti chuan calcium oxide kan ti base kha hemi mang khanin le acid level te kha tiang khanan lo thak dang lam ta thin ani chu mo chu tiang deuh chuan chinai hi a thil ti theina kha kan benga kan han hnoi khanin hetlaya entilnan kan taksa a leya acid azuti nep azuti pung kan tiang chiang a khan kan benga kan han hnoi chi a khanin keimani taksa a heng nerve riana thazam chu sang tele allergic kan tiang kha ang zong a kha allergic reaction te po kha chu sang a omta a kha nga khan eng tin mu khanin na kha chu thoka nianga ti kha angai tua theita ni chu ti chuanin ang te kan ti hi sap tung chuanin 10 capital anti moya tur nei ang chuanin chin chia ni lawa masila a mulle kan ti sign de chi khanin mi then khata chuanin allergic reaction a thlen ta thena ni chu kan lo vuala kan lo thaka mo tiang khanin na then te pe chu thok na te kha a lo zuti buai thena ni chu hei kan thian nu pakhat pe chu he tiang ang hianin khoi zu ka nga te po khanin hei i ko chunga tla kan ti thin hi khatiang deuh chi khanin vung taksa a enge ni khatiang ang khoi zangan lu te tin ngang te kan han kai thak kanin hiana vual a in zom te khanin emo khang khan allergic reaction chi sang kha mi shinga khanin chi sang khanin a ron lan chu tir ta ni chu ta chuani na thok na tot kha zu no ta ka ko chunga to ta te ti khan thok kha ti hreom ta me kan bui pui na sai me mai ni chu teng de chon ke po kha ka kai khan kai ni hian na salu tu kha ka vunga a vual kha in zom ta ka ngong vela te nei ka ring vela te hianin a in zom na sai me mai ni khanin helai ko chung ka thok na kha azu ti hrom ta ni chu ni tlat mai ni hei allergic reaction a khan chu sang kha om the ni chu tu na ka soi lo anga enge midang a chuanin chu tiang chun keima chuna thok ti te po kha in lo om nualang kha tiang khanin khang chi kan soi du na chana chu ngang te kan kaya ti chuan benga chinai kan ta engtin nge kan lo dam mai a thak te kha engtin nge lo re mai ti kha tiang khan kan lo hria thiam pha kan lo ri ruat mo thiam kha ka lo be sei de ni chu ka soi fi thiam lu tuk lo mai the ni chinai hi acid counter nan chuan an mang ti chu kan soi to ma sela hei hian in ngang te ina min kan vual na mo khamila ka tang khanin engti kong emo tak khanin effect kha zuni them o ti ngai tu na kha min zunei tir ta ni chu chu ti chuanin enge ni chinai manga acid counter na khanin an lo manga ni chuan kan taksa a khatianga ngang te kan kai thak mo enge ni allergic reaction tren khata chuanin thok ti hreom khang chi zong kha hemi chinai hianin azu counter veta a khami ngang te na tho kha tiang chuan kan lo zia om ta thinem ni ti ngai tuana khamin nei tirani ti chuanin chinai kha pinga kan han hnoi chi khanin kan vuna veins te takte te akhanin angkal tlang ta ti chuanin taksa ping danga in sim dar ta ani theni ti chuan kan taksa vun le thakhuam hom te kha azuk counter ta ti na kha ni theni chu ti chuanin thil dang ngai tuana lo om le chu khami chinai kan ta minute som borvel chunga thakalo zia omna chana te khanin kan immune system te khanin khami hun lo in real le hleka khanin kan taksa a thil dik lo thak le vol ron omte khami ngang te na tho kha alo
in tinge kan soyang alo ni man ve zok te po kha ani ve the tho bokani ole ka soi kwal ka soi fi thiam lu tuk lo mai the ni ta chuanin tuna kan main ber hemi ram muldam doi e hlo nuar kan ti khamo khami kha kan hange ta na shik omate kha kan benga khanin te khan tel tlem te ne na kan han e den soma atui kan han sor lua kan han drop khanin e farni farthum vel kan zu thor lu khan kan hange ta na te po kha alo zu counter ta ateng khan alo zu ti chomol ta ni chu painkiller kha azu siam ta ni in e kangaya ni chu ne in ngai dan te pu kharon soi ve ta ola ti chon hei mi tam takin an dampuya tuna po hianin then kha chuanin oilo chung do te po khanin an han tia chu ke nge pon oilo chung dewin ania khang chi nai te po kha ka dampui mo tiang khan an lo dampui ani chu le in ha ange te mo hana in lo nei thin ani chuan he tuna kan thlir mek hlo nuar hi lo la ula an na hi lo deng som ula tel tlem te nen lo mix ula in benga khanin lo thor ve thin do nia ti chuan in lo dam zel do nia ti lai te po du sakna kan hlan chewa chuan hei thak hi tun lai hianin thak neu hi an soina sai me ni mun thang sanga po hianin heng thak kan tianga chi te hianin nu nun kan ti maya then chuanin lam dan te po kha an soi dan te po kha dang le dei mai thei hemi nu nun kan ti hau te hi i ara te hi anaya hi alo thai me maya khang kha anai tam na la ya piang kha tiang khana ra se na te po hin om du ta in han balanga khami anaya kha tiang khan in thaka khan in ta tanga in hanin hi pil na ti khana thip sup sup mai nei ti khan thok le khata hian mo ti chuan a in chi awang wanganga minute som panga bor vela chuanin tiang khan ana tho tur kha zu thok zo to man ta kan zia puina sa em buk mai ni hi thak dam do ya ta na chuanin thil thatak mai ol sam buk si khani in ka ria chu wang chuan in lo la khelo ani chuan lo mang ve thin teu ti lai kha kan cho ve ringut cheu ni chu ti chuan lekha ka soi ta treu maya khata tang te po khanin comment ala ma te point ngai dan te ron soi ve ta ola ta chuan tangkai zo ka heng ram hul dam doi te hi kan man so zel po kha ka du tak zet zet ani ole kalom lu to kemlo ngai thak saka